Ekikizireho omubwiro district sezibiri zirukutungaho okuteganisibwa okureserweho okutema emiti okwosya amakara hamwe n'okutahirira ebisharara. Abahingi kurugwa mu district ya Ntoroko nabashoborra aha bintu ebyo okubiresereho obuhangwa bwensi hamwe n'amataka gabo okushishikara. Ebere tutalibaniza nosanga obwiro obundi enjuro bwekubegwire itaka niruchweke ruguru niriseremukira kumwifu then no yasanga amataka gabantu gagenzere nosanga nebirime ebindi bisisikaire nosanga obundi na maji gabantu gagenda nakanyeto yenyuma na beto azalirwe twetu nemiti beto abataka bagitema bayochama amakara hati twatunga embeduka yubire twatunga umusana gwahingurana enjora kugwaho amataka gande negachweka nikagenda atwa ikara aho mukubonabona. Okurugerwa chairman w'abahingi abanyakatoke omuri Ntoroko Moses Kirigori batandikireho nursery beds ezekyaro hamwe nezabo nk'abantu bunto chatusomesa arubaje kukwatagana n'ebuhangwa twaboleka ebizibu byetu bitwina umusana enjuro bukugwa nechesozi hata batuletera emisomo after kutusomesa batuleka kutusemerire kulinda ebyo buhangwa batuletera emiti bya first time bakatuletera emiti batuleka kutusemerira emiti batoleka oburungi bw'emiti. Salimu Rwamweya muhingi kuruga bubwika omuri Kibito Town Council mu district ya Bunyangabo nagira ngu abantu basisire ebyo buhangwa ekeresireho enjaro mbantu kireho butale kubwire emiti yona bagiyambisize bagiteberemu embaho bagihiremu amakara bagihiremu enku hatutakyatuganjura umusana ngubona twatunga enjara umusana ngwa bamwigi ombyaga gwatereke bitoke mwoje zona za hwaho hati tuliaho tulimunja twira ubomezi Burundi. Ntoroko District Natural Resources Officer Habati Kamuhanda nagira ngu ekini kija kuyamba kuchendeza ekizibu ekyokurumuka kwitaka eitako kwa morwezo kandi kiyambe na abantu ahantasya bagenda tugamba bundi kuvyale emiti kintu kimwe kikuja kuyamba kukwata itaka then endeme nungi iyo bukugu abalimisa bakotu advisinga kwesa nko kulime mikura nuko ebikuregi eka kwata mwizi geikale mu musiri rundi gatahe kurungi muitaka ateka inaho tubacyatagurwa muno kusanga ngo bagenda kusero kwenku mahande atakoze kino basindika handi mbe kusindika tomanyireye cyonka bagenda nko nosanga ne msangiziro babana bakwaraki tutatu nomanya ngo ni musindiko wange genda kuri okoreki genda kuri namanya mbera kugenda kwihemita common ground yatkolire kintu cyamani muno kuturetere emiti yeno emiti yatuhayire twina kusenya henku emiti nerinda neribwa nebitungwa nkembuzi ente embuzi yawo no giteka muzigati yaho no gikonere bunyansi yabinekora kineria no manya ngo ningenda nimbiya hali kusimbe emiti egimu gitwala obudde okukula so ne tusalawo ne tubagamba nti no basobola okutandika okuteekamu ebintu nga kokowa n'emmwanyi so kokowa n'emmwanyi omugaso gwabyo nti ne bwe babanga basimbye emiti basobola oteekamu emmwanyi ne kokowa bino bibanga bivaamu ensimbi nti omuntu bw'abanga atunze kokowa ajja kufuna sente aleke buli omuti gwe yanditemye abenga atunda okubanga afunamu ebintu ebirala oba atwala omwana ku ssomero oba agulemu emmere. Obwahati abahingi nibagira ngu beine amasiko ag'okugaruzaho ebyobuhangwa mu kyanga kya Rwenzori. Amakuru aga gashakwa Justin Nyakaisiki.